Lebih gayuh gendrang tanda prangsi kafir Allah batu juga Ramadan dua tahun hijrah Nabi prang dalam masanya negeri perang Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah Nabi gayuh pergandang tanda kasih kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi pang dan masanya nagayo prabi Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi pegadalong Nabi hanjut tebit lelahnya sujud batuhan mekalam ngana ilahi Allah Nabi lagi batuhan bemenang perang sedih lenyap Nabi gemejang genggam pada sakti Allah Nabi gayuh pergandang tanda kasih kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang dan masanya nagayo prabi Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah Nabi maju dalam perang gejak perang domasi kafir Hamzah kalallah kawan kurang sahabat yang li Allah benar Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi tergoda kepasang maju dalam perang sabi Allah Nabi gayuh pergandang tanda perang kasih kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang dan masanya nagayo prabi Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi pegadalong Nabi hanjut tebit lel yang sujud batuhan mekalam ngan ilahi Allah Nabi lagi batuhan bemenang perang sabil dan Nabi gemejang genggam pedang sakti Allah Nabi gayuh pergandang tanda prangsi kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang bermasanya nagayo prabi Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi di kebun Nabi Allah Ali bin Abi Talib angkat ke pahlawan tegak bandengan Zulfaqar ke penari Allah sehingga beserta kafir mata kayu sikan kafir yang dum disadkan Sayyidina Ali Allah
kafir. Allah batu jodoh Ramadan buat terhijrah Nabi pel bermasanya negeri perang Yahudi. Allah kafir kalimu himpun kajitan di kepung Nabi. Allah kafir kalimu